Good afternoon. Attention TV so na pientwa. Wo hwe se ne ndem ho ayefe ya ye hia me ne Lady Reverend ehia. Awodonfo bi tie ye na so se ye mame agrada case ibe wo hwe Attention TV for ya mampani of this so. Omunsem na wona enso akwese yi ye ho film a enyi na me adi for ha wo mo so ebe pro mo mene mu kakra afa ye mame agrada ho efibra o sha ase koma be sin na wo sakra ye nyina ye bebo eburum na me wo Lady Reverend Mrs Victoria Frimpong wo ha se ye na me ne ba betwetwe sankoma yi kama mama akwa na I miss the pro. Oh, I'm very sorry. Never the miss by all. We are very sorry. Lady Reverend. My or son on who's so. Lady Reverend. So for Papa B, a bit me up a fat. And Mommy, I'll call back. Yes, so far, Sabi, or did that for so far. A view cut now. Or the Abakaya, the and who not to see a page. Mama, call a bill. Mama, why I fed do. And tomorrow, Mama, your friend is saying, "We are Croji, Huma, a boo. We are Croji, a Huma." I said, "We are Croji for Ma, a boo." Then I may say anything and then I tell Steve for ye to me, so I ye and the Yakofire mammy, and the Abasso will be so you come. And my and they ever call a evangelist mama party and any dinner and I saw a canon. Na ye friend no agrada ne nsema ba biblia ye kan na ye be ko na sha no de kinkin a wo ye niema na akom ni ma ye hu se ma mi beto aso den ma wo fi akom ni ne abo ye no wonim ne wo ya na se akom no na wo mpa na se nyame adwuma no na wo dwane abehim ai so wo akom no yo si me beto aso den si ye da sorry yo si Mashimi near my sister, me yes of all. Who is this woman? Oh, your wine. The radiasi, a jet for the chauffeur now, and then so. Say Radiama Yakonia say, and the sign it, a tea for near chauffeur here. You are very glad as a mocano. She say, "O shall send me now share the coma." Asem na ngasa ne kano aye bibia wo kakra dan say enya wanwa erade de say erade fro bi say nipa ne table so say etwe ye na Abraham ba bi say no wa busum fie na erade friend free na janne na enti no ka ene enhyeda nya wanwa pi say o table no na ye beda benya no se wate ne fofronti ka wajai saa isu no saa abosomsem no odija tumwahye no se wate ne foforo wate ne dede binti wodwana beto asane no nti mi momu de enhyeda nyem ngongo bebre ne momu no ka saa ne na wate ye na odwane beto aye no na enoma bi wo ho a kesese ye hu no foforo senye ka ono na no de be kase ti se we dia posomsom abehu Kristo ne mo nka ne ni yoye ne nsem kan yemu ene na na montu no ka eyemma no achidifo no oman no ne dia danse se ampase maami nyame afren ti se o kan na nyame timi aka wonti no ka se o se wa be sofo no ye da benya ne ya bosumsum ni a okom se wajai na bosom ahye na abaye sofo de de yeah mommy we no ne de ne very strange kakra no na owa akom ni mo e na okoto dan no di si ho still no no ho no na em se etiefo na enti omho ase kakra wo mu still wa de na nka wasakra de nka obeja for some years bi no wa be fa nyame afede wa pe asoda ba we de as wo boa na ho esi ho enso still na wo kom eno no akọ agada se okom na ni da ho ohunu ni nipa epe nti na se ade na kura no ade na ne mo se ofura ne ntuma foforo do sisi ti se me kan se dan ho na
dan no emu ho tutu ho awawa ho ayeye sa dan kro na ubetuma siesie ifo beba ho abewawa ho na mama sa prasta apintia ufi baabi ba na be ho sa dan no ebeje nsem nti no na ni so ade ho na dwem no be hu se kama se sisia no abosomsom no nipa no ba kora na osiesie obi hu no se okọ abosomfia ha de ne mo no so de sa to no de nyame fie no ofra ne ntima fofora obenya nipa no nti no we ne de no nyame ka ka se ka enye nwanwa se wasacha na adwen se wabapri mu ke ene oye ne na de chen ye no se matodan na makoma ene nyame fra no ko benya ho ne momu no eni yoye na owo mu no eno na ye nhwe se ofri sa eho no se wa hye sa nyoma no na asrodan na otoye no komu no eni ye reti sei so ni ye ne ni ono se wa fra no esu no eseya na se na Paul ka se hwe Kristo sua no Paul se ye be hwe na bakosema no obi a obetan agidifo one nyame manfo bedi abra otini no ewo Damascus kwan so na I will say at the fried to no abra Paul ni ba no so a ya me kire no ba bi onko no osan be ya yi a ofa sempa no ye hu Paul yeah se na no ye so ye hu so ni yo ye enti no anasamo no wa we ye dance ni se ana dance fo o se Paul anaka emre bi atwamu se ye hu na naka ye hu ni se obetan agidifo obebroye oni ye be yese obechi obeyese no afa de enye oni mom na mo afa no obedidi e oten ne ho adanse ye ma me agrada kabra okom na o se wata solida ye na obi a okom ko ta solida na so da na nkasa ni onu so to ma na akasa so ye bia onu so kwa ye bia sama ni kwa mensa pai life apai yeah the man of God nenyame efie ubodin edin be na odi to so ndi se abase bibinti na wo ton a kenye nipa hu bia na ton ma no ka untimi ton ma obi akeke na di se mu sa se Christopher ne asofo no binom no kwasem sa se Awurade mu duro no mi hu se de o musiso mu na o ma de o kan se na tum sa para fini agrada no kwa no mu gina the same eyi ana na wo mu gina ebe ye den ben won wase ase nyame nipa obi nyame afra wo ye nyame dwuma na minim problem bae e won so ai no nti no ba bia otun sa fra nyame mma de wo mu behie mu e ka nyame asem e di nyame ho adanse ye bo nyame nsamna ne wo ho tontom Awurade empo no amanfo sika ne wagegi sika no enya nkwan sika ye amanfo ya ba de Awurade ayama no ho aforebo weyi ne Awurade aka che no awka ye ba mu na dance die collection mobrofo wom adefo wom no bia de nkakra na abobo ano na de yes ade kro no nti no eno kra no enya nkwan awode a pati utimi de wonsasi wobo se media se wodia ojapade aton utimi ton ya hwa na ton ma no ndi ka sei no de ka oton a ye wasofo bebre a nyame nkrofo mo ye nyamdwuma ye wo school dem ba bia bi hia kra na edene ade na wan hwehwe sa afo ni bi o ma ebre na asofo na nka e fefe ba no ni se babe ana papa bia me hey ebi ebiribinti sei na wan fa ma wo na okonfo a oni wu ni twaka esum ni han bible say ni twaka eye den no no ohun wo ehe komo efri hin ne be si hin ma obakire mu se ade we kra meton mo no so tumi nya kokodro se meto no toy e wono kra no kwashima ko ma nti de nti na ye friend na wo pese wo doji o se o pie so ba ma yanko e wono kra kwashima ko wo ho e ma apai
sapai Kristo na afre no na oye na dwuma ama no na se ba bia wo no se ehodi swama na wo firi ho se mi timi hu no ade crop potie nam so a wo firi saa bia ho se wo ton na to obeton no we hu se japade ne yo no kwane de eye Kristo dia isa se din no ye bo a ye gidi na ye gidi ni wo ye in the name of Midimu yesi Kristo din mo bo anyame adwuma bo afore bo amerade adwuma nkoso adwuma ne koso ede na ekoso se ye betumesi ye be temple bi asi wo se obi wo bewura mu eho ena gidi ye kohia obra ye na keka akoma ba hako ye de agere kro bom peja Kristo nti no enye dan na yesi ni mu na Kristo ti na momo no eho ne ye hia dan se ye keka ye hu bomu a me peja me baga me danyane a me nimba bia me ko akosore ndi sai dan no ye ba akofo de a sofo anya wo de a e se e ya mansan sika okay but onya akokodro eton firi ho o ton ma hwan konfo na ton ma sofo nti bra na konfo ne kom no na sofo na so ye no de wa bra ye wo nya me nkrofo